Reka nongere mbifurize kumererwa neza, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe b'imigisha. Tugatse muri studio rero aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko n'imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwa M23 ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Mu nkuru zero tugarukanye aka kanya ntabwo ndi butinde rwose, tugarukanye amakuru adasanzwe. Ubushinwa bukomeje gushimangira yuko buhagaze ku gihugu cy'u Rwanda 100%, niko kandi nanone Vladimir Putin nawe akomeje kugaragaza yuko ashyigikiye igihugu cy'u Rwanda 100%, niko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo bakomeje kugaragaza yuko bahagaze ku gihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kugaragaza amarangamutima akomeye cyane yo kwerekana imbaraga zikomeye cyane mu gushyigikira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu murongo mugari ukomeye cyane wo guhangana na perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Mu nkuru zidasanzwe rero turi bugarukeho, turagaruka kuri umwe mu banyamakuru bari barashyizweho na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, wakomeje kwigarika Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo amubwira ati uzakine n'amazi kuko umuriro urotsa nyamuneka. Uwo munyamakuru turamugarukaho tumenye ibye. Isi yose rero imenye ukuri. Wa muzungu wari uri muri Kongo azanye inyandiko ikomeye cyane yageneye bene wabo yasize i Burayi, nyuma yuko akoze ubushakashatsi ahitwa muri Rubaya, nyuma yuko Rubaya ikomeje kuvuga yuko ari indiri ikomeye cyane y'abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda bacukuramo amabuye y'agaciro. Byose turabigarukamo tumenye uko bihagaze muri rusange, tumenye ukuri kwihisha inyuma mu bikomeje kugenda bivugwa ndetse no mu bigaragara cyane ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibigaragara cyane mu gihugu cya Kongo, ariko nanone situation ihura cyane n'intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Mu zindi nkuru rero turi bugarukeho, turagaruka ku kijyanye n'ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Nk'ubu hari abaturage bagera kuri 15 bamaze kwandikwa mu gihe kingana n'amezi 3 bagomba kuzaba barazamuriwe amazu, nyuma yuko aba baturage bari ku 15 bagagajwe n'abaturage bagenzi babo bavuga yuko aribo basenyewe n'intambara yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko no mu mujyi wa Goma, ikangiza ibikorwa remezo bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu mujyi wa Goma no mu bice bihana intera n'umujyi wa Goma. Mu nkuru zidasanzwe turi bugarukeho aka kanya, FDLR yavuye mu Rwanda 1994 ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndabisubiramo, M23 ikomeje kuyihiga ukuzi ukuntu umuhigi ahiga umuhigo mu ishyamba, niko M23 ikomeje guhiga FDLR yavuye mu Rwanda 1994 ikoze jenoside. Ese biri guterwa n'iki? Impamvu ikomeye yihishe inyuma kuba M23 ikomeje guhiga FDLR, iyo mpamvu turayinjiramo tumenye ibyo byose, ikibyihishe inyuma mu budasa bwacu tuba turajwe inshinga no kumenya amakuru abagezweho kandi abayizewe umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Biri kuvugwa yuko hari umusozi wa hano muri Sud Kivu hafi na Uvira wafatiwemo aba FDLR bagera kuri 11. Uwo musozi turawumenya tumenye ese bafashwe bate. M23 ino operasiyo yo gufata aba FDLR muri Sud Kivu yayikoze ite? Ko tuzi yuko ibice bivuga yuko M23 yafatiyemo bano ba FDLR ari ibice byari birinzwe cyane n'abasirikare ba FARDC, abakomando b'abahibu, ariko nanone ibice abakomando b'abahibu ndetse n'ababayoboye ku mirongo imbere ku rugamba rukomeje kugenda bahunga, nyuma yuko intare za Saramwe zikomeje kugenda zitera ubwoba bukomeye ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo hano ku butaka bwa Kongo no mu bice bitandukanye bya hano mu gihugu cya Kongo. Ni inkuru zidasanzwe, ni urugamba rudasanzwe, ni urugamba karahutaka, ni urugamba karundura. Icyo mba nkusaba abari gukora subscribe, like, share
ya komenti aho bigenda neza naho bitagenda neza, maze ubundi nanjye nkagarukana imbaduko ya gikomando n'amakuru ajya asanzwe utasanga ahandi uretse ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho icyitwa amakuru adasanzwe akomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo umunsi ku munsi, segonda ku segonda, ndetse kandi tukinjira cyane tukamenya ese biri kuvugwa n'ibiri kugaragara nibyo, ese niba ari byo ikibyihishe inyuma ni ikihe. Isi yose rero imenya ukuri kuri wa muzingu uri muri Kongo ahitwa mu gace ko muri Rubaya. Ni nyuma y'uko amakuru akomeje kugenda asakara ku binyamakuru byinshi bitandukanye, bimwe mu binyamakuru bikomeje kugenda bivuga yuko uno muzungu yoherejwe na leta y'u Rwanda kugira ngo agaragaze yuko ashyigikiye leta y'u Rwanda, ndetse kandi uno muzungu agakomeza kugenda ashyirwa mu majwi muri bimwe mu bihugu bikomeje kugenda bivuga yuko hari bamwe mu bazungu igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukoresha bakabahereza amafaranga kugira ngo bajye gutanga amakuru atari aya nyayo. Uyu muzungu rero ntabwo muvuga izina kubw'umutekano we, nyuma y'uko ageze muri Rubaya akavuga yuko nta basirikare b'u Rwanda yabonye, ndetse kandi amakuru yakomeje kugenda atangazwa yuko igihugu cy'u Rwanda Rubaya igizwe n'amabuye y'agaciro by'umwihariko korota, agatangaza yuko hari ayandi mabuye ari hano mu Rubaya azwi ku isi ndetse anakoreshwa mu bikoresho byinshi bitandukanye, akanavuga yuko abaturage bo muri Rubaya no mu bindi bice bitangatanze Rubaya birimo Buhambwe n'ibindi bice bitandukanye nari bigaruka aka kanya, kuko mu nkuru ngarukenye aka kanya ikimbitse cyane si ukuvuga ibice bitangatanze Rubaya cyangwa se ibice bituyemo n'abaturage ba hano muri Rubaya cyangwa mu nkengero zaho. Yavuze yuko raporo zikomeje gutangazwa na bimwe mu bihugu bishyigikiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nta shingiro bifite, nyuma yo kubona yuko abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Rushuru no mu bindi bice bitandukanye bagaragaza yuko bishimiye M23, kandi M23 iramutse ivuye mu bice bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru byaba ari ikibazo gikomeye ndetse n'agahinda ku buri bano baturage. Uyu no muzungu nyamuneka ngo ni umunyamakuru, muvuga izina gusa biri ngombwa mwandike komenti, ndamubabwira izina ukeneye izina, ariko ni umwe mu banyamakuru ndetse akaba n'umushakashatsi woherejwe na bimwe mu bihugu bikomeye byahara ku mugabane w'i Burayi, usanzwe n'umunyamakuru uzwi cyane. Nyamuneka abari muri groupe yanjye ndabahereza izina ry'uwo munyamakuru n'ikinyamakuru akoreraho, mubabwire mubereke kubw'umutekano we, ariko ndabizi ko kano kazi kagorana, mbajyaho nyine mbasangiza inkuru mu budasa bwacu kugira ngo nanone kandi ninjire cyane indani nibanda ku mpano yacu bigoranye bitewe n'akazi dukora ukuntu kaba kagoranye. Ni umuzungu rero wagaragaje raporo igaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda kibeshyerwa, kandi akavuga yuko naho igihugu cy'u Rwanda cyafatanya umutwe mu M23 mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nta kintu bishobora kuba byahinduraho ku mutekano w'abaturage cyangwa se ku bibazo abaturage bakomeje kugira hano mu gihugu cya Kongo, ahubwo igihugu cy'u Rwanda cyaba kidufashije abaturage ba hano mu Kivu y'Amajyaruguru byagira uruhare rukomeye cyane, kuko bavuga yuko n'ubundi icyo bashinzwa ari uko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'icyo bahorwa ari uko bavuga n'Ikinyarwanda, cyangwa bafite amamuko mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bigaragara, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ku ruhande rw'uno munyamakuru. Turamugarukaho muri groupe, turamuganiraho, mwinjireyo. Abatari muri groupe ni nimero ni 078558707237, ndayisubiramo ni 078558707237 abifuza kujya muri groupe. Patrick Muyaya rero yariye indimi nyuma yo kubazwa impamvu Putin n'Abashinwa bahisemo kuguma ku Rwanda nibihuze na DRC. Nyamuneka uzi bimwe mu bibazo no mugabo yashubije naho bihuriye n'ibintu yabajijwe, kuko bamubajije se Patrick Muyaya mukomeje kujya mu bimwe mu bihugu byo muri Burengerazuba bw'isi birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'Ubudage, muvuga ko igihugu cy'u Rwanda gishyigikiye umutwe wa M23. Umutwe wa M23 washinzwe ryari?
ese kugira ngo ugire imbaraga byagizwemo uruhare nandi mu gihe u Rwanda rwari rutaratanga sapoti kuri uwo mutwe? Ese umutwe wa M23 watanze ikihe gitambo kugira ngo abaturage aka kanya ku kigero kingana na 50% babe bishimiye uyu mutwe wa M23 ubihuze n'ubufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda? Patrick Muyaya atangiye kwikora mu rwanwa. Nyamuneka Patrick Muyaya yabuze ikintu asubiza, yikora mu bwanwa, yikora mu musatsi, abura ikintu asubiza. Abanyamakuru bari bari aho ngaho baraseka. Nyamuneka ntabwo ibintu byoroshye, ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane, ariko byanga bikunda bigomba kuboneka bitanga igisubizo, kuko Tshisekedi Tshilombo ibyo akomeje kugenda akora ndetse n'ibyo akomeje kugenda ategura, hari bimwe mu bihugu bihagaze ku ruhande rw'u Rwanda kandi bidashingiye ku nyungu runaka byabona, byaba ari inyungu zifatika n'inyungu za politiki mu buzima busanzwe. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha. Amakuru yacu aba ari menshi, murumva yuko nyaciyemo gakeya.